5 लाख प्रमोद बर' दिनते सेंक्शन हुआ क्रर टाका आं कुनु दिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगो UPPL निफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगो बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया कारण बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रीम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा
8-9. nomor hal mari taruh itu ada dua nomor itu hal mari. All rounder tuh itu. Lahir ke sini na, tak tipu deh, netar ubi itu tipu deh macam mana? Yang kita lihat kan re, oh yang kita lihat gitu lagi. Zakat pasti na. Jadi kita liporan, pasti manlat, na? Boleh dilihat nanti. Apa begitu? Gimana dia bertemu? Lambat nama. Kita tidak lagi dah. Lambu ulo tangba anda lagi. Gusto sih mo tangba sa isika.
Ayo, ini follow number atang itu juga ya, follow number. Ini share buat lagi. Banau. Nah, bukan lagi sih. Bol tuh ऊपर के लिए जाए है नहीं. Mal lagi. रास्ता तो मारी दी थी. Ini Kukrazar follow number tuh. Kalau apa? Ada mana? Itu dia kota deh. Nije dilak itu. Isipuri belakot. Nizor khorju di kede dia tuh. Itu nije dilak na. Yo kosong di sini, itu nuri tayo. Nah. रास्ता तो मारी दी. Left right तो जरूर है ना लो. Left right तो जरूर है. 22-16. एक और बाकी बा. दुर्गा. itu Salbari. Ada tu Himlar. Tu. Kita tak aku. Oh, potong. Monster dan Gapala. Warning. Susun. Warning susun. Oh, tadi tangguh para boleh. Tangguh para. Besra. Yes. Considering. 17 warning. Ini warning boleh sih mungkin. Atau fakta. Iman tak sudah mana? Iman lak tadi. Oh, bagus. Check out. Monster dan Gapala. GP. 17. Kau nang mana bola? Ini kan yang masuk ni. Optimal itu. Ini nama lagi tadi. मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल' दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन हिल्स आरो प्लेन्स रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेसन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों दा बेवहाय जोंनि जि इम्पेक्ट बिनि जि मोनसे इम्पेक्ट बियो उनाव जोङो नुनो मोनगोन बियो बारा मोजां जानाय नङा बियो जि केटेगरियानो बानाया मानो थांनाय खनसेनि डिलिमिटेसनावबो गोबां आन्दलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दोनफिननाय जादों नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेसना बारा जाबायमोन आरो बि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन बियो रोखा जिहेतु थांनाय 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै इउपिपिएल आरो एबसुखौनो डाइरेक्ट मोनसे बेवहाय सोमोन्दो दं एबा बे समाव बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो बिथांमोननि जे नाजानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनसे अजद होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन थारैनो किन्तु आं कुनुदिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगो इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगो बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया कारण बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रिम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा जोङो हारिखौ दानो फैदों हारिखौ मदद होनो फैदों हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन थै थागोन जिउ थागोन साननो हानाय मेलेम थागोन गोसो थागोन जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों स' बेयो बेसलेस मोनसे माने मा होनो दाय जाबसिननाय बेखौ आङो आंनिफ्राय बेखौ आं कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसनाव थानाय मानसिफ्रा सरकाराव थानाय मानसिफ्रा राइट टाइमाव राइट रेसपन्सखौ होनांगोन आरो रेसपन्सा जेब्ला सासेया रागा जोंगोन सासेयाबो रागा जोंफानाय नङा जेरैबायदि बेवहाय बुंनाय जादों जे जोंहा बिथां आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नामा आंखौ माबा नागिरदोंमोन नामा बै सोदोबफ्रा बारा मोजां नङा नोंथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बै समाव नोंथाङा नैबे मोनद' हारिनि एबा एसटिनि सायावनो नोंथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे खांख्राइ साम' गासैबो जाजोब आरो एसटिआव बयबो फैजोब होननानै ज' खामानि मावलायनोसै होननानै बे भिडिअ'आ जोबोद समाजारि बिथिङाव बा बिजोङाव गोसारदों दा रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ बेखौ लानानै सोंलु खालामदों जे फरायसा आफादावल' थायोब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावो बा हारिनि थाखाय बे समाव जुजियो बा नाङो बाथ्रा बुङो नाथाय जेब्ला राजखान्थियाव फैयोब्ला बे बाथ्राया सोलायो होननानै बाथ्रा बुङो बे बाथ्राया दाबो दङ दा जायफ्रा जोंखौ मुगैयो जायफ्रा जोंखौ लैलैसेसे खालामोमोन बै मानसिफ्रानो दिनै जोंजों एखे हारियाव फैनो नागिरनाय बेखौसो आङो बुंदोंमोन आरो बेयो साननांगौ बाथ्रा
जे दिनै बिथांमोना इनसिकिउर जादों होननानै बुंदों आसामाव माखासे हारिफ्रा इनसिकिउर जानानै एसटि नागिरदों होनदों दा बिथांमोना सोरजों इनसिकिउर जादों बिथांमोनानोथ' राजा मन्त्रि जाजोब्बाय बिथांमोनानोथ' आसामखौ सालायबोबाय दा आसामखौ जाय हारिफ्रा सालायबोबाय उदांस्रिनिफ्राय नैबे समसिम बे मानसिफ्रा जुदि दिनै इनसिकिउर जाबायब्ला जोंनि संबिधाना जुदि बिथांमोनखौ सिकिउरिटि नायाखैबा प्रटेक्शन होनो हायाखैब्ला माया बिथांमोनखौ प्रटेक्शन होगोन बबे जुक्तियाव दङ जे एसटि जाबा प्रटेक्शन मोनगोन होननानै এইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা ক্ৰ'ৰ টকা তো সেইবিলাক মই ভাবোঁ মানে প্ৰমোদ বড়োৱে মানে কাম কৰিব ইচ্ছাই নাহি নতুন ফ্লাইঅভাৰ আমাৰ দেৱৰগাঁৱত হ'ব তিনালি বালাজানত হ'ব আৰু তিতাগুৰিত হ'ব নতুন ফ্লাইঅভাৰটো आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबखौनो सुहोदों खौसेल' थांनानै थानांगौ UPPL NDA থাকা নাথাকা সেইটো আমাৰ কথা নহয় সেইটো NDA ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বুলি ক'লে কংগ্ৰেছে লিড লয় NDA এলায়েন্স বুলি ক'লে বিজেপিয়ে লিড লয় ইয়াত UPPL থাকিব নাথাকিব সেইটো আমাৰ কথা নহয় কিবা লছ হ'ব নহ'ব এইটোতো আমাৰ UPPL নাথাকিলে NDA হিচাপে কিবা একটা লছ হ'ব সেইটো আমি নাভাবোঁ লছ নহয় আমাৰ আজি আমি বাক্সা জিলাত তিনিটা আসাম মালা যেটো ৰাস্তা 2025-26 এইটো আমি জাস্ট উদ্ঘাটন কৰি আহিছো একটা আৰু ইয়াত এতিয়া কোকৰাঝাৰত এইটো থাৰং নদীৰ ব্ৰিজ আৰু ইয়াত পিছত সেই ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যাপীঠৰ এটা বিল্ডিং আছে তো মানুহবিলাক ভাবিব পাৰে যে ইমান সোনকালে 2 মাহ 3 মাহ ভিতৰত ক'ত পৰা পইচা পাই পেলাই এনেকুৱা ৰাস্তা উদ্ঘাটন বা দলং উদ্ঘাটন কৰিছে বুলি ভাবিব পাৰে সঁচাকৈ আমি নতুন চৰকাৰ বনোৱাটো জাস্ট 2 মাহ পাৰ হৈছে 3 মাহ হোৱা নাই তো সঁচাকৈ আমাৰ দিনত এই 3 মাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা পইচা অহা নাই আমাৰ পইচাটো আৰম্ভ হ'ব অহা এপ্ৰিল মাহৰ পিছত মানে 2026-27ৰ যেটো এলোকেশন সেইটো এপ্ৰিল মাহৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব সেইটো কথা সবেই জানে তো সেইবিলাক পইচাটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত থাকি যোৱা মানে ইউজ কৰিব পৰা নাই আৰু সেই আসাম মালা বাক্সাৰ যেটো তিনিটা মই উদ্ঘাটন কৰি আহিছো সেই ৰাস্তাবোৰ প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা আচৰিত কথা সেইটো যে হি কিয় উদ্ঘাটন কৰি যোৱা নাই তাৰ দিনতে চেংচন হোৱা কেতিয়াবাই চেংচন হোৱা কিন্তু হি এইবিলাক ৰাস্তা ফাউণ্ডেশ্যন কৰি পেলাই যোৱা নাই বা কন্ট্ৰাক্টৰসকলক কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নাই আৰু অহাকালি আমাৰ আকৌ পৰ্বতজৰাত এটা ৰাস্তা আছে মহামায়া পৰা চিপকাই সেইটো মানে আসাম মালা ৰাস্তা আৰু কছেগাঁৱৰ পৰা চিপকাই সেইটো মানে আসাম মালা সেইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা ক্ৰ'ৰ টকা তো সেইবিলাক মই ভাবোঁ মানে প্ৰমোদ বড়োৱে মানে কাম কৰিব ইচ্ছাই নাহি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব ইচ্ছা থাকিলে এইবিলাক ৰাস্তা ইমান লেট কৰিব নালাগিছিল আগতে উদ্ঘাটন কৰি পেলাই কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগিছিল তো ইয়াতে দেখা যায় মানে প্ৰমোদ বড়ো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ UPPL চৰকাৰ তো আমি জানক এইবাৰ আমি নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এইবিলাক ৰাস্তাটো আমি উদ্ঘাটন কৰিছো ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বাস কথা এইটো আমাৰ 4 লাইন ৰাস্তা সেই কিবা কেন্দ্ৰাবিল সেইটো সেইফালেদি আহিব খাৰিগাঁৱৰ পৰা এফালে চটখাচি বাৰী হৈ নতুন ফ্লাইঅভাৰ টাচ কৰি এইফালে কেন্দ্ৰাবিল নহয় সৰি হাতীমাটা হৈ পুৰাণা ট্ৰান্সপৰ্ট ষ্টেচন হৈ গৌৰাং ব্ৰিজ 4 লাইন সেইটো আমি ডাবল লেন কৰিম এই কেন্দ্ৰাবিল ৰাস্তাটো যেনিবা এইফালে হৰিণাগুৰি আছে এইবিলাক ৰাস্তাটো ডাঙৰ কৰিমেই আমি আৰু এই ৰাস্তাও খুব বেয়া এইটো আমি অহা নেক্সট বছৰত আমি আসাম মালাত সোমাই দিম এইবিলাক ৰাস্তা নতুন ফ্লাইঅভাৰ আমাৰ দেৱৰগাঁৱত হ'ব তিনালি বালাজানত হ'ব আৰু তিতাগুৰিত হ'ব নতুন ফ্লাইঅভাৰটো এইটো আমি অলৰেডি কনচেপ্ট বনাবৰ কাৰণে কনচালটেণ্ট মই কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক কৈছোঁ কনচালটেণ্ট ধৰক এইটো সোনকালে কৰিব লাগে বুলি তো অৰ্ডাৰে দিছে মই